The members of Tipra Women Federation submitted a deputation to the SP of West District on Wednesday over the issue of a video and pictures getting viral in social media in the past few couple of days. What on earth is happening in the state of Tripura, where female students are being harassed in their broad light in the past few couple of days? Where the government is saying Beti Bachao, Beti Padhao, but in reality, the students are not even safe in our own state, where sexual harassment is happening in their broad light, one after the another. As such, the member of Tipra Women Federation submitted a deputation to the SP of West District on Wednesday over the issue of a video and pictures getting viral in social media in the past few couple of days. Kaisa goto nangka bas gariwo abo pura social media nukha engke abo Chini buri besarok bodje sapan jati ngi tong jat baya buri rok insecure Chini Tipra rajo baso kakai bongo oto kakai bo kostongo engke abo ni bagino Chini SP West SP Borom Ganang Kiron Kumar Sarbai जों बिनथानि एपॉइंटमेंट नावो बनो जों कायसा अबनो साका जे चिनि त्रिपुरा राज्योआव क्राइम बारि होइतंखा आबनो दमन खायनानो बागै निनथानि जों रिक्वेस्ट खायो जों TWFSA त्रिपुरा वुमेन फेडरेशन चिनि कर्तव्य दंगो जों बुरै रकनो जों गाहाम गायै अ थांलायसो खायमानानि चिनि अर आगरतला शहर त्रिपुरानि राजधानी आगरतला ओ आगरतलाव जों दिनै चिनि चेराइरक स्कुलाव फरायना नांगौ कलेजाव फरायना नांगौ इउनिभार्सिटी फरायना नांगौ टिउसन थाना नांगौ जों बुमा बुफालगिरि दंमैया सब समय एमनकि चेराइरकनो तामसा जों बुरै जों दा बयस जोंनि थाखा जों फानसिगिरि माथिंचा दा बुंनि जे परिस्थिति ओंखाय अब जेहेतु चिनि स्वराष्ट्र दप्तर दङ पुलिस डिपार्टमेन्ट दङ जों बिनि थानिव चिनि सानानि अधिकार दङ आबनि बागैनो जों रिक्वेस्ट खायका जे चिनि आगरतला शहर ताई आगरतला शहर चिमि बया सारा त्रिपुरा राज्योआव बुरै रक थांलाय उंथिनिव कोनो असुबिदा यातै खायि नरक नायसमदि नंनि दप्तर स्वराष्ट्र दप्तर एमनकि पुलिस प्रशासन आपन जों कायसा लिखित बनो रिखा गताय 5 तारिख जे घटना मानि खरकचा बुरैनो जे अबहाय घटना जों भाइराल बुखबाय छानानै लाजिवो हाइपानो जतो नुगु भिडियो आबो अबरग्रम जाखा निचंनो साका आबो चिनि एसपी वेस्टनि बेलाय चिनि पुलिस डिपार्टमेन्टनो जों हामबाय माया फारो हाइपानो जों आबाबाय थागै थांगानि वानसुगै माया परबती नेक्स्ट टाइम अबहाय तांथुन हनैनो जों दिनै बिन थानिव कायसा जों लिखित बनो मारि लायखा आबनो जोंनो आसास रिखा ब आव जों नायनाय क्राइम्स जाहाते चिनि त्रिपुराव तांथुन आबो चिनि जरातै जों चेष्टा खालायनाय हनै बाबा जोंनो खगरिखा अर तिनि चिनि TWF नि सेंट्रल एडवाइजरी कमिटी नि चेयरपर्सन बोरम गनां जग पवित्र भक्ति जमातिया आनि आं तो प्रेसिडेंट आनि जीएस खरक नि तंगो बोरम गनां जग उर्मिला देबबर्मा बोरम गनां जग एनर्जी देवी त्रिपुरा सेक्रेटारी तंगो बोरम गनां जग जुली त्रिपुरा देबबर्मा आसकनो TWF President Manihar Debbarma, Advisory Committee Chairperson Pavitra Bhakti Jamatia, General Secretary Urmila Debbarma, Energy Devi Tripura and Julie Tripura were present while submitting deputation to the SP. Bureau Report, Chini Khorang.